Oya wasiara salabuki may nakaulebu na kiyala tilebu au samoro ko tunga en radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbiyan yan. Ebi nakabeyaw na radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbiyan na evangolite ay rakiraki. Ke mami na marama ni Northland. Ke mami daw talenta ka na radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbiyan yan. Na radio Fiji 1 ndo may biti na po ang ganbiyan yan. Sambulu binaka sai ko ngo na balele ka ni nonde tuku ena tomani tale mendua na bula na ken na bra takitiko endua na laini ni ngoni sala ngole baka kine asasa bakalami tuku no rori galen na baka lesle se takini FRA ni sabra dabar na ken ndikebi na wago tamabu wai ka laurai ni sanga ida sarbali mai na ken ndikebi to manda yene tuku tuwa sabu to manda oyani ndondo ni mendola binikuwa na ikaruni laini ia ena buni lenga ka senga indike bolenga samani to sweta lekina na FRA na kiana songo ko sartiko ena ngaunongo na irarabui e boedurtiko ena ndela ni benuku mai senai ka saba samata gitiko merna baka sukai mai e sona non sotia e rabinga rabitiko mai kia ena ngaunongo e bondita kana lomoni palimenti ende inda yo timo dina tuba na ministani tatongo maki ni na magitiko mera sana lesumai e ronan rauba sangulu ono ka diwo sangulu rua erna tomanatiko na non rabinga rabi mekia ia se bagada ngautiko na ngaunongo na kiana vital notaki ka tiko telengana ngandre ena buku ni non rabatikori ena sotal ne tiko ni binga rabi se mera laki binga rabi tale ena sona bonua mai bonua tani ortona leve dus luka rua ertuna enraba sona bonua ena buku ni non ratango maki oira na kai mata ni tutani erandingo batiko na kemba ni MFO ena deba ke Sham Al-Sheikh ia na imateni ono sa luka lima na sotia na maki merambutu gibiti mai ena moni madongo ka tukuno na tuba ni sang ni tiko endo ni tubutuba ena ngaunongo membalata na ken na balele taki na wili ni sotia erebengarabi ba bisa utaki ena sotal na bonua ni bengarabi ena ngipa madal taki namba kibo ni tubutuba ni beba torite taki ni lima kena rua sangabul nambaki ndon merongodi na palimendi na tubutuba ongo ena moni bulongo ia sana tosoi kinamba kibo tukono aya said kayum nindo na buna lebu ni kena tosoi oya na bakatata e mai butokoto o Winston ena itibu namba kiongo e kai ni na relation vitale ka tubo ibo binaka na itubu tubongo ena chulai ni oti na kena takataki na tubutuba bakailabo kina gito ratu abanrukan la tim ni Solomon ena mbongi na dorbo ena bonua ena kena balataki na OFC Nations Cup ratu abiliwi na tim ni Solomoni ka raidi dake na kapten ni timi ena nondo bonua o Roy Krishna ena gito oya ni oti na nona baduruma na kai viti iyo viti mena tobulea mena bandru kai Vanuatu ena barawai ka nama gitelenga mena ndruka be New Zealand Solomoni merao ni bandi taka kino viti na nona indamdambe ena semi finala raw mena sarabi na FBC TV ono na kaloko ena barawai ngaungo na sota ni viti kei Vanuatu mai dawe kiri na baleleka ni nonde tukutuku ni bwede naka Bulan ko salon itinay korbotan ando tali tak na barong wenang bula FM namban dua ena sere Volvina gua saukur todo tali tak na bula FM Nimbula narango lavinia to ken korro ena kasi ando bakrong bula FM namban dua ena sere Bolvinaka ya makereta menandi Nesbea Nambula FM number 2 NSR. Pa korbo, ta sanga talento station ni rolerua, e nambandua nga Nambula FM, nambandua NSR. Bula FM, number 2 NSR.